WhatsApp update tharalom takhilo mo vem tele posting dengin acha makan chu address ei thoa pakat khadire mention na chu tu datum chu voile khading group member ai po mention theinang sukta chu thoa ding chun pakhan nan YouTube video link da milo post tumani chun ka video link ha YouTube pa thokin lala I group ba share tumna khan a link wa paste la chu da ka chun address juk me ta kha mi mention link ka chung ta khan mention all member in this group chat ti khamek ta kha ta ka mi ka va click la ba select la chu da ka chun kharagupa member po kha information theding ti na ni hi achunga kong suk lang ki ke khom kalul pa mung mention na ka single mung mention ko sana ka juk ena chu kan ringa mi lo mention ni jing hi update thari I phone alom no chun play store khan fela va update la chun ang dingani anno le ilo update ta sani chun WhatsApp kha chom khat hagla le next day vela ang no dingani phone